Dobro večer, poštovani gledatelji, u vijestima iz kulture. Evo koji su događaji obilježili dan. Poznati hrvatski crtač stripova Dubravko Mataković predstavio monografiju u Laubi. 3,5 kilograma žestokog i originalnog strip humora našega velikana Dubravka Matakovića. Sve to i malo više stalo je u monografiju predstavljenu u Laubi, koju su mnogobrojni Matakovićevi prijatelji i poštovatelji jedva dočekali. Matakovićevi stripovi prepoznatljiv su društveni i umjetnički fenomen. Originalna estetika i britak jezik već ga godinama čine kultnim štivom među mnogobrojnom publikom. Monografija pruža izvrstan uvid u golem opus. Meni to malo čudno sad izgleda sve na okupu, jer su tu zastupljeni stripovi iz raznih perioda, iz 80-ih pa do današnjih, različiti stilovi, različiti pristupa. Ima i tu ovog dječje stripa i stripa koji sam radio za ove neke tinejdžersku populaciju, znači raznih stilova, i sad to na okupu mi onako malo čudno izgleda. Pokretač ideje o monografiji bio je akademski slikar Hrvoje Duvnjak, s kojim Mataković radi na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Ja sam uspio uz kave Dubravka nagovoriti da uopće to radimo i nije to zapravo sve što je on napravio. S obzirom na tu količinu morali smo to dosta srezati, tako da je to na nekih 640 stranica i obradili smo zapravo samo strip, po čemu je on zapravo i najpoznatiji. Knjiga donosi poglavlja po glavnim likovima. Tu su stripovi o malom Ivici, Protmanu, lutajućem reporteru Zdeni, tetku 13. i dakako Overclocking koji se približio 1000. tabli. Knjiga je prožita i tekstovima Gorana i Paule Rem, Borisa Beka i Marte Banić. Neshvatljiva je njegova imaginacija, neshvatljivo je kojom upornošću on proizvodi stalno svježe ideje. Evo sad jučer ili prekjučer je objavio i opet je suludo i opet je originalno, i vi kad to vidite, to je kao nekakva erupcija, ta je knjiga nesavladiva. To pročitate jednu stranu i onda ne možete dalje jer se morate smijati. Dubravko Mataković svojom će nas maštom i vještinom i dalje zaokupljati. Ova će monografija sasvim sigurno krug njegovih obožavatelja proširiti i u još nekim smjerovima. I u nastavku HRT-ova programa očekuje vas mnogo zanimljivosti. Ako iščekujete baš vijesti iz kulture, mi smo opet sutra s vama nakon 3. dnevnika.